Alright. Hi everybody. Hello, hello. Hey Almaz. Hey Rita. Already at the right? I was getting ready. Ready كبت Hello, hello everybody. أتيكم زنهم من بحجة تعتو. So بزعبة TRS انتايو كنا زاربينا already بزعبة زي last year تزاربنا لقينا and just 2 days ago تزاربنا له Facebook يبلا خيلة but Facebook I think censor جرمو I don't know why censor يقبلوا له بزح نقرات زبلا زلخو سلازي we're gonna try this لما عند خاني so بزح تعشموكم ما يبلني بزحات حتات already سلازي وصلت كفتنا يزوم قبركو بس ربع جرنا right yeah so welcome everybody so بزح سب سلازي حتى ندلو TRS انتاي تقمو انتاي قدعات انت كندا قليل سلازي حتى ندلو سب I'll go ahead again حجي بزعبة TRS قبل زاري مالتي بزعبة أني كل أنا جراي زاري من لما أنت just TRS and قلت فهو because بدعمي بزية زلخو today أما بزحتهم أفتي فيسبوك جروب زلخهم أنا بفاميلي زلخهم مالتيو أب واتساب زلخهم already زي سمعهم وتكون تخليهم أفتي نيروبع متهم نبركم but كم تشعوا إلىكم نيرين أب فيسبوك لايف يقبرون لكم أفتي جروب إلىكم مش somehow it's not there بزحت قبلكم إني أنب عليك أخ رخبي أيكالكن so I'll go ahead and do this at least على النزي ولا أنت تقصوا بزن الحرقية still recorded لازم خانه ولا نحراي ونشارك قبله hello so بزعبة TRS انتاي بزحات صحيفكم أنا لكم right so I'll go ahead and answer it and then we're done كيلو نحراي حتتكم نكيلو نفتي يوتيوب كلكم because let's say حتى تدخل جزء حد جزء تعشم خوني so بزعمة TRS كنزاربين okay let me see if I can share by the way let me know أبيكم كلكم ترين دلهم I do see you let me see if I can actually let me see we gotta make sure share كنبلا لنا let me make sure I can share it to Facebook. Can somebody up to here أبزي share كجبر إماني can somebody up to تعرف من الحر it's okay I'll share on Facebook الحر then but you guys can share كاب يوتيوب الحر لكم you can share نفتنا group now or you can share Facebook maybe let me see أبي يوتيوب أعطيك أو قبل أسكت so everybody can get the chance but even the حرايت عشان ما تبلو تخليهم okay let's do I'm gonna do share welcome دعتكم كلكم معي why is it not letting me share is it letting you guys share share بلانني زلنا فيسبوك share كبلا دلسي why is it not sharing okay all right حجي كم فيري share كبلا family welcome كبي أبيكم كنترين لهم let me know alright they can just watch it ولا كفيسبوك أتيم كوي ويخليهم all right so share get it all right I think we'll go ahead and welcome everybody welcome hi Canada London Maryland Sweden from everywhere welcome everybody welcome all right so I'll go ahead and if I to
And I'm going to share my screen. If it will let me. Let's see. You know what I'm going to do? I will put this here. Sometimes it acts out. So I'm going to I'm looking at my screen. Welcome, welcome everybody. Welcome, welcome. So let's see. All right, we're going to share this one. You, that's not good. By the way, it's something alone. That's not good. I see that. Why is that doing that? Okay. Welcome, welcome. Hold on, let me fix something, okay? Let me fix it. Welcome, welcome, welcome. There you go. All right, so TRS እንታይ ጥቕሙ and ካበይ ከነምፅኦ ንኽእል all that stuff ክንብል ኢና ማለት እዩ okay? And make sure to like, subscribe, comment, and share, please, okay? ንኻልኦት ከዓ ክበፅሖም so TRS እንታይ እዩ ከም ዝተዘረብናሉ TRS ዲታክስ ወይ መፅረይ ኣብ ማዓናጠና ዘሎ ዝተፈላለየ ነገራት ኬሚካላት ድዮም ዝተፈላለየ ኬሚካላት ዋላ ባልዕ ድዮም ዋላ ገለ ድዮም ኩሎም ዘፅሪ ነገር እዩ ማለት እዩ ብዛዕባ ዲታክስ ክብል ክንደይ ግዜ ሰሚዕኹም ንለኹም ምሽ ዲታክስ ነዞም ደቅና ዲታክስ ክነብሎም ኣለና ዳበልኩ right? So TRS ሓደ ካብቶም ዲታክስ ንጠቀመሎም ካብኦም ማለት እዩ ብዙሓት ዲታክስ ኣለው ዓይነት ዲታክስ ንገብረሎም ኣለው ክገልፀልኩም ዓይነት ንሳቶም ዳሕራይ ክገልፀልኩም ማለት እዩ and make sure share ግበርዎ ከም ዝብለኩም ክነብሎም ምእንቲ so እዚ TRS ዝበሃል ሓድሽ I think last year ኢና ብዛዕባ ዝብልና I think ዓመትን ገለን I don't think ዓመት ገይሩላ ሕጂ እዚኦም ከሳቫ ዝበሃሉ manufacture ናይ ታሽም ማለት እዩ እሳቶም እዮም ኣቢሎም እሳቶም እዮም manufacture ዝገብርዎ ዘለው ማለት እዩ እሳቶም እዮም ሰሪሖሞ and ዝሸጥዎ ዘለው ማለት እዩ advanced TRS zeolites ብዛዕባ zeolites እንታይ ምዃኖም ክንዛረብ ኢና እንድሕር ሕቶ እንድሕር ኣለኩም ክምልሰልኩም እየ zeolites ከንታይ እዩ ክንብል ኢና ማለት እዩ okay so TRS zeolite ግን man-made zeolite ወይ ከዓኒ ሰብ ዝሰርሖ zeolite እዩ ነዚኦም toxins ንብሎም ወይ ዝኾነ contaminant ዝኾነ metals ዝኾነ ሓፃዊ እንደም ዝኾነ ተኣሽምታት ኣብ ውሽጥና ዝኣትዉ ብዝተፈላለየ ነገር ማለት እዩ ብመግቢ ድዩ you know ናይ ክታበት ድዩ ዋላ environment ድዩ ንሰትዮ ድዩ ብዝኾነ ነገራት ዝኣትዉ ማለት እዮም ንዓቶም የፅርዮም ማለት እዩ again ከምዝናዮ it's ንምንታይ ዝጥቀም ዲታክስ ካብ ውሽጥና ዘሎ ርስሓት ዝተፈላለየ ነገራት ዲታክስ ንክገብሮም ማለት እዩ alright let's see if you can see me here we'll do this okay so you guys can see me ከይጥፋኩም እንቲ alright so መፅረይ ማለት እዩ okay ዲታክስ ይገብር ዝተፈላለየ ዓይነት ዲታክስ የምንለው so ሓደ ካብኣቶም ማለት እዩ all right how does it work بخمي يسرح كم زبلنايو it is zeolites نبلوم نعاتهم يتقملوا مالتي كم magnet ወይ كأني كم زي magnet انتهى زبحال بعدنا magnet إن شاء الله يحز تاشمه negative magnet ني positive magnet يحز مش حيزو بيلو كابوشتنا يوصل مالتي استفعل عليه toxins كم زبلنايو mercuridium ولا lead دي ولا استفعل عليه حتساوين دي استفعل عليه toxins ዝተፈላለዩ መርዛማት ዝኾኑ ነገራት ዘይጠቕሙና ኣብ ውሽጥና ዝኣትዉ
ንዓቶም የፅርዮም ማለት እዩ okay and then comes በናዮ zeolites ብኸመይ ይሰርሑ እትዮም ታሽሙ attract እዮም ዝገብሩ ወይ ከዓኒ negative charge ስለዘለዎ ልክዕ ከምዚ magnet ዝበልናዮ negative charge ስለዘለዎ ንዝኾነ positive charge ዘለዎ ንዓኣቶም ሒዙ ታሽሙ trap ገይሩ ሒዙ safely ብsafe ዝኾነ ነገር ካብ ውሽጢ ናውፅኡ eliminate የውፅኦም ማለት እዩ eliminate ይገብሮም ማለት እዩ zeolites እንታይ ብልዎም pharmaceutical they're like transporters ወይ ከዓኒ ካብ ሓደ ኣካል ናብ ሓደ ኣካል ታሽሙ ኣብ ውሽጥና ሲ ትራንስፖርት ይገብርዎ ማለት እዩ ኣብ ውሽጥና ከምዚ መጓዓዚ ካብ ኣብ ውሽጢ በቲ ናይ ደም ስራውርን ገለንሲ ነትዮም ኣብኡ ዘለው ዘይጠቕሙና ነገራት ወይ ደሃሲና ሒዘም ካብኡ safely ሒዘም የውፅኡ ማለት እዩ so እንታይ ንጥቀመሎም እንታይ ምዃኖም ቶም zeolites ካኒ ክንርኢ ኢና because what እንታይ is zeolite ዝበሃል ከዓ ሕተለምሽ alright so different kind of zeolite መጀመርያ zeolite እንታይ እዩ እንድሕሪልና እዚ by the way ናይቲ ማለ ሕጂ ኣይረኣኹኩም ነይረ ነዚ ጥራሕ ርአኩም but zeolite ከምዚ እምኒ ና እምኒ ካብ ላቫ ወይ ከዓኒ ምሽ እሳተ ጎመራ እዩ I think ዝበሃል ብትግርኛ ካብኡ ክብል ከሎ ካብኡ ዝብል ማለት እዩ let me know by the way lava እዚ ታሽሙ እንታይ ይበሃል I think እሳተ ጎመራ እዩ ዝበሃል ካብኡ ዝብል ካብዚ ጎቦ ክፍጠር ከሎ እቲ ናይ እሳተ ጎመራ ታሽሙ ካብኡ ዝብል እዩ and then ከምዚ እምኒ እዩ ዝመስል ማለት እዩ ከምዚ ማዓር ምሻል እቲ ናይ ንህቢ ከብልዎ ከለው ንህቢ ክሰርሖ ከለው ምሽቲ ማዓር ከም ታሽሙ ከምዚ ዝመስል ዋላ ክትሪኦ ከለካ ንዕኡ ጥሒኖም ኣቢሎም ከምዚ ገይሮም እሱ zeolite natural ዝኾነ detox ዝገብረካ ማለት እዩ so ካበይ ዝፍጠር ካብኡ ዝፍጠር ማለት እዩ ኣሪኦኩም ነይረ ትናትና ዘለና ዝተፈላለዩ zeolite ነይሩ ደሎ ማለት እዩ oh it makes this stuff okay anyway so أنا كم تزبلكم ني gracie detox نقبل خلنا مجمرة مالتي فتنا مجمرة تعش مهنا بلا خلنا زيت كم نيره I don't know if you can see so this is okay I'm sorry this is what we were using زي powder كم نيره مالتي شو بدي حرزنت هاي متي بزح استفعل zeolites يزال by the way كم زوركم زتفعل zeolite لكم نحربكم ኣብ ጉግል እንድሕርኣትኹም ኩሉ ዝተፈላለዩ ነገር እዩ ዘሎ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ታሽም ስለዚ so this is zeolite ኣነ ተጠቀም ኩሉ ብትሽዕ ግዜ and then ብድሕሪ እንታይ መፂ እዚ by the way እዚኦም ኩሎም ካምፓኒ ከም ትስማር ዝበልኩኹም ኣብ ረብዕ ዝበልኩኹም እቲ ሓደ ሳይንቲስት ይቢልዎ ጥራሕ ካልእ እንዳበለ and then ናይ ባዕሉ ከዓ እዚ ምስ ካልኦት ኮይኑ ቢሉ ማለት እዩ ሕጂ ከም ትዝበልኩም this is different so እዚ ፓውደር ነይሩ ሽዑ ናብዚ this is زي تتأكملنا أنا and then this one تازلاتني در أخم حجن دحر خاي رسحي بتعمل رسحتي على بزي سلمتهاي ات natural زخنة لك كمزي إذا مسل مالتي سندحر خاي أب ماي ولا أماي إن أنا to so like this ندحر كفيتك تبلل مالتي is my ماي تبلل see so رسحي كتير خلاها نتي ماي ولا تعشم قبل مالتي and then تساتيو so بدحري خاني إزمت this is حدشنا advanced TRS zeolites so انتهاي فللي نزي انتهاي فللي obviously إزي حمدي النايو بتي أمني خلا مالتي إزي powder جرمو and then إذا خاني لك كم زي يوجن بزي form جرمو ويك أنا زنت جرمو مالتي حاجة حدش كاني إزي and then isn't هاي spray تجبره في فابلكا نبقى أفكار بلا مالتي so انتهاي اتفللي انتهاي نحرنا خمزوركم إزي naturally إزي obviously إذا خاني كله naturally okay natural زخاني إزي natural يكونن advanced انتهاي مجرمو نتي zeolites كمزوركم man made إذا سبد سرحي okay كمزي تقولكم diamond حجي مجمرة diamond رسح كمزي مثل مش diamond كمزي مثل كابز درس رسح يزمثل دايما مش شعو اندحر process غيركا تاشمخ اني بلينج بلينج يخول مالتي so think of as خم اي مالتي alright natural economy ابيلمو اب lab غيرم كل نجر ابيلمو مالتي so ازي natural economy advanced like a man made zeolites مالتي that's a difference more كندري هاني
All right. So advanced zeolites እንታይ ዓይነት ተኣሽሙ እዩ ዘብል እንታይ ዓይነት ርስሓት ወይ እንታይ ዓይነት metals እንታይ ዓይነት toxins እዩ ካብ ውሽጥኻ ዘፅሪ እንድሕር ኢልና መጀመርያ ኦኬ toxins ዝበሃሉ ከዓ ኣለው ድዮም ኣብ ተኣሽሙን ኣሎ ብዙሕ ሰብ ኣይፈልጠን እዩ እዚ including ቶም ዶካተሪና ዘለው ብዙሓት ተኣሽሙ ማለት እዩ ኣይፈልጡን እዮም ኣብ ዝተፈላለየ ክታበት ድዩ ወላ ኣብ መግቢ ድዩ ኣብ ተኣሽሙ ክንደይ toxins ከም ዘሎ እዚኢታት ማለት እዩ የስ ብዙሕ ኣሎ እዚኢታት ካብቶም ነብለሎም ማለት እዩ እንታይ ዓይነት እዮም ኣብኡ ዘለው እንታይ ዓይነት ከፅሪ ይኽእል ማለት እዩ ኣለሙኖም ዓብይ ተኣሽሙ ንብለሉ ዊታከባ ኣለሙኖም ብዙሕ ኣብቲ ናይ ክታበት ድዩ ኣብ መግቢ ድዩ ኣብ ብዙሕ ነገራት ዘሎ ንዕኡ የፅርዮ እዩ ማለት እዩ ለድ ከዓኒ ንኣብነት ገዛኻ እንድሕር ቅድሚ 78 ድዩ ገለ ኣብ 7 anyway እንድሕር ተሰሪሑ እዚ ገዛውቲ ኢኻ እቲ ገዛ ትነብረሉ እንድሕር ኦልድ ኮይኑ ወይ ከዓኒ ተኣሽሙ ሓድሽ ዘይኮነ ኮይኑ እቲ ኖራ ዝጥቀምሉ ዝነበሩን ገለን ንዕኡ ኢታት ተኣሽሙ ይብሉ ከዓ ኩሉ ግዜ ሕጂ ደቅና ተስት ገብሩ እዮም ምሽ ስፔሻሊ ኣብ ምዕብላት ሃገራት እንድሕር ኮይኖም ትምህርቲ ተስት ከይገበሩ ኣይኣትውን እዮም ማለት ስፔሻሊ ኣሜሪካ again mercury ዓሳ ድዩ እቲ ዝበልዖም ምግቢ ድዩ ኣብ ናይ ክታበት ድዩ ኣብ ዝተፈላለየ ነገራት ስለ ዝርከብ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ካልኦት እውን ኣርሰኒክ ካፐር ኒክል ካልኦት ነገራት ሰልፈር ሕጂ ብዙሕ ኣሎ ኣብ ናይ ርእስና ንብለሉ ድዩ ዝተፈላለዩ ነገራት ኣለው ማለት እዩ ብዝተፈላለየ ተኣሽሙ እዮም ዝኣትው ማለት እዩ ነዚኣቶም ከፅርዮም ይኽእል እዩ ካልእ እውን ኣለው ካልኦት ነገራት እዚኣቶም ነተን metals ማለት እዩ ታክስን metals ካልእ እውን ኣለው ከምዞም ተዛረብናሎም ዝተፈላለየ ባልዕ ዘለው ማለት እዩ ከብሎም ይኽእል እዩ safely ክፅርዮም ይኽእል ማለት እዩ ዲታክስ ክገብሮም ይኽእል እዩ again ከምቲ ዝበልናዮ ከመይ እዩ ዝገብሮ TRS ነቶም ኣብ ውሽጡና ዘለው impurities ወይ ዝተፈላለዩ ዘይጠቕሙና ነገራት የፅርዮም ብኸመይ ከየፅርዮም ኔጋቲቭ ቻርጅ ዘለዎናቱ ነቶም ፖዚቲቭ ዝኾኑ ኣውፅኡ ሒዙ ኣቢሉ የውፅኦም ማለት እዩ ካብ ውሽጥኻ pH balance ቀዳማይ pH balance ተዛሪብናዮ ነርና ማለት እዩ ነቲ ባዲ ነቲ ናትካ pH balance ይብሎ ማለት እዩ ንጥዕናኻ overall ንጥዕናኻ ሲ ፅቡቅ ተኣሽሙ እዩ ማለት እዩ alright so እንታይ ክትብል ትኽእል ካብዚ ንሙሉእ ኣካላትካ እንታይ ዓይነት ጥቕምታት ኣለዎ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ዝብሉ ማለት እዩ increase energy ኣብ ኣካላትካ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ነገር increase energy ተብል sharp mind ማለት ናትካ ኣእምሮኻ ሲ sharp ይኸውን ወይ ከዓ clear ይኸውን ንጹር ተኣሽሙ ይኸውን ማለት እዩ just enhance well-being ኩሉ ጥዕናኻ ሲ ተኣሽሙ ይኸውን balance ይኸውን aches and pains ዝኾነ ቅርጥማትን ዝኾነ ዘይተበለ pain ወይ ከዓ ዝኾነ ቃንዛታት እንድሕር ኣለካ ከም ዝበልናዮ like fibromyalgia ዝተፈላለየ ነገራት ማለት እዩ የብለልካ እዩ ይሕግዘካ ማለት እዩ ይብሉ ኣለዉ and then reduce inflammation ዝኾነ ረክስታት ዝኾነ inflammation እንታይ እዩ ዝበሃል ባዕድና like ዝኾነ ነገር ተኣሽሙ ዘብል ማለት እዩ ብትግርኛ ናባዕድና ብትግርኛ ማለት እዩ እና ዝኾነ inflammation ዝኾነ ኣብ ውሽጥና ዘሎም ዝኾነ ቃንዛታት ዝኾነ ተኣሽሙ ማለት እዩ ኮምፈርት ዘይስማዓና እንዳበለ ይኸይድ እንዳፅረየ ይኸይድ ማለት እዩ better digestion መብዛሕትና ኣብዚ ክፍለ ዘመን ነብለና ኩሉ ግዜ ብዙሓት ኢቨን ኣብ ሓበሻ ብዙሕ ደብሎ ድርቀት ኣለና right constipation ብዙሕ ኣለና ናይ GI issues ብዙሕ ኣለና ማለት እዩ ኣብኡ ከዓኒ ብዙሕ ይሕገዝ ማለት እዩ we talk about gut health right ማዕናጥና ብዙሕ ኣብኡ ይሕግዝ እዩ ማለት እዩ ንኩሉ ተኣሽሙ እዩ ጥራሕ ንሓደ ነገር ኣይኮነን ንሙሉእ ሆሊስቲክ ዝኾነ ተኣሽሙ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ again ብዙሕ ሰብ እንታይ ይብል ክንደይ ክወስደልና እዩ ክንደይ ክወስደለ እዩ ነዚ TRS ክሰርሕ ማለት እዩ ብዙሕ ደብል right I always talk about 9 መዓልቲ ወይ 3 መዓልቲ ይብል ኩሉ 3 ወርሒ ይብል ኩሉ ግዜ መዓልቲ ማለት እዩ እዚኣቶም ከዓ ከምኡ approach እዮም ኣቢሎም ዘለው ኣብዚ ሕጂ እንታይ ይብሉ ካብ 2 መዓልቲ እንታይ ዓይነት እዚ ተዛረብናሉ ተ metals ወይ ደይብሉና ዘም toxins ዘለው ኣብ ውሽጥና ኣትዮም ዘለው እንታይ ዓይነት ከምዘን ዝበልናዮ እንታይ ዓይነት ኣብ 2 መዓልቲ እንታይ ዓይነት የብል ማለት እዩ የፅሪ ኣብ 7 መዓልቲ ናይ ዓይነት toxins የፅሪ ኣብ 10 መዓልቲ ኣብ 30 መዓልቲ ኣብ 60 መዓልቲ የርኤካ ማለት እዩ ከምኡ እንዳገበረ እንታይ ይፀሪ ኩሉን ኣብዚታት ማለት እዩ ኩሉ የርኤካ ማለት እዩ right
All right. Who can use it? من كتقملو يخل and safe دي way وحسنة على ودي بزنتاي تاشم يبنا مالتي. Again كم تزبالكم أنا الزئة سبراي تتقم كلان دلهم right. تي powder أبناي جريسي تتقيمه ناي detox مالتي كنا تريا خلنا جرد بالته مالتي and then I also use زي نجريسي زي تتقم كلن by the way أنا تتقيملو أنا ودي أخوان كمان because كافتي ناي powder تتقيملو نبركو زي أي بالكون مالتي. It was not good in my body so I said أبيلي مالتي so تابا دارينا بلنا إذا سبراي زلا زحدش أي تتأكمنا لان زلنا أي تتأكم كلان نجريسي هابكون أو نبع عليه بالكون له I will use it for myself not for Gracie مجمرة myself كتكمله and then create كنجركمه personally كنجركمه مالتي هم زلكم this is just research تقبر كوين بل تا سبراي أي تتأكم كل عند الله خمسة لكم جن كافتي دنبكم ما تنعت دبلكم مالتي كافتي نعتم كافتي من نايت TRS ويب سايت ولا عند حركتكم من كتكمل لي خيل ساتم ميلهم كل سب كتكمل لي خيلي right كامل إشتاي كسب عبي أرجيت ولا تنستي ولا نفس تصار ولا تبلد تطبب دلا مالتي كله which is very interesting مش So كل نجار إذا خاني it is proven chelation بالكل جزء مالتي chelation استفعل عليه detox عشان نجبره مالتي استفعل عليه له now even إذا أتم يبلغ هفتم استفعل عليه chelation دتك أمر لهم نيقدم إذا بتعمل safe use لمتاي تخابلو حيزو نتي impurities ወይ ነቲዮም metals ዝተፈላለዩ ነገራት ሒዙ እዩ ዝብሎ ዘውፅኦም ዝተፈላለዩ ናብቲ ዕሽም ሳይከይድን እዩ ወይ ነቲ ኒትሪሽን ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ኣይወስድን እዩ ዝብል ኣይትንክፍኒ ናብቲ እዩ ዝብል ማለት እዩ again በቲ drug and food administration ከዓኒ safe እዩ ተባሂሉ ኣቢሉ እዩ ማለት እዩ again you know like everything else you'll never know and سقع تتقملو سي ندحدي تتقم كالك تفلطاي تخنيها مالتي ازي it is safe for everybody امزولو مالتي ابز حجي غزازي مجمري اكشلي خبل كلو even after group على فيسبوك I think like 3 حدينا كهدير نافت ناي مجمري again كان ابلم نو حجي غزازي like I think almost 9 قلن شحدم قلبت حمالو مالتي I think 9 شحدم 9 شح سبات مالتي زي أتم تكملون دلو family individual كل نجار مالتي so نقول السبيحة الزبلة مالتي and spray comes بالكو is it spray you and كاب حدا spray سقى حمشته spray كي تخلها معلتي مور كان نزار بالينا كن عند بزي من يمز تكملوا اندحريلنا زخانة IBS دلهم ناي تأشم دلهم مالتي ناي زخانة colon issues دلهم زخانة fibromyalgia زي تفلت وي you know مخنيات زي بلو እንታይ ዝበሃል pain ወይ ከዓኒ ቃንዛታት ዝስምዖና ኩሉ ነብሶም ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ arthritis ዘለዎም ቅርፅማትን ገለን autism ደቆም ዘለዎም ወይ ነብሶም ማለት እዩ ADHD ዝተፈላለዩ ነገራት ማለት እዩ any kind of ዝኾነ ኢሹ ዘለዎ ኩሉ ሰብ ዝጥቀመሉ ዝኾነ ኢሹ ዘለዎ especially gut issue ዘለዎ ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ይጥቀምሉ ማለት እዩ again ከም ዝበልኮ even recommended ገይሮሞ ኒ pregnant women ንጥኑሳት ደቂ ኣንስትዮን ንህፃናት even ንደጥባ ዘለዋን ስለዚ that's what it says and ብዙሓት ካብ research ገበርኮ ብዙሓት የን ታሽም ዘብላ ይርአ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ቅድሚ ኣነ ከም ዝኸሉ ግዜ ድብለኩም ቅድሚ ዝኾነ ነገር ምጅማረይ ምባለይ research ገይረ I take my time ሰብ ይገብረሎ ኢለ ኣይገብርኒ ብዙሕ ግዜ ዝወስደለይ ንዓይ ንዝኾነ ነገር ንድሕር ኣስተባሂልኩም ለይ ማለት እዩ so what else let's see so kalek dabelko okay kamay geru is safe kan dabelko wa kamay geru da is safe wala ni ጥንሳትን you know ቆልዑትን ኣደ ለጥባ ዘለዋን ነቶም ህፃናትን ዝበሃል ዳዋ ከመይ ገይሩ more research ገይረ ማለት እዩ ከምቲ ደበልኮ sometimes safe ኢለሞ because ካብቲ traditional chelation ከም ዝበልኮ ካብቲ usually ንጥቀመሉ chelation ከም በዓል DMPS and DMSA እንድሕር ተጠቂምክሉ ምልኾንኩም እዚኣትኩም ዝተፈላለየ ነገር ማለት እዩ እዚ ኢታት ኢሉ
بزح أبزخنا نجار مالتي كل جزء ريسك الله زخنا نجار detox كتقبل كلا خا تصير خلا خا هو أو زخنا مدهني كتقبل كلا خا there's always going to be side effects stuff على مالتي so but إزاي بالله it's not more biological process هيكون نزي እንታይ دا just أسكرو حيزو نتيم رسحات النتي استفعل عليه نجاراتن حيزو بإيزي زخنة و إيزي نتي وش تخازخنة يو تعشم move to قبره مالتي okay it just بوشت يسرح بري hard يكونن بتعمل hard يكونن أفتي body just magnetic process زخنة إيه مالتي so that's why مالتي يبلو alright so كم يجرك أخذتك أمولن دحرينا كمتي أبروع زبالكهم أبزي بلكا بحنت سبراي أخذت جمر سقع حموش تخت كي تخيلها مالتي كلتا ناينغو أنن سلستا نايم شفت تبل تخيلها مالتي كتجمر كلا خاجن بحنتي أخذت جمر سبيشل نقول عتن حركين مكا يريك هاي بزي مالتي أبزي حجي يريك هالو تيا first مجمرة سمن حنت سبراي تخيد مالتي نايتلي ناي مشت ان then كلا اي سمن كلتا سبراي تخيد حدا ناي نغو حدا ناي مشت ان سالتاي سمن كاني حمشت تخيد كلتا ناي نغو سلسة ناي مشت تخيد مالتي رايت ابز خاني بعدم خير كلا اوكي نهر حصانات كوينم فرق سبراي تغبرا مالتي اما علتي كجمر كلها شدشت سقع 10 تخلتا وي سقع عمت زغبرو خاني حنت سبراي اما علتي جلكا انكم نابلكا تخيد مالتي اوكي and babies اندحر تفليت كلها like test يقبروهم مش مستولدو كلاد اندحر poisoning علوهم سفالالي اندحر علوهم فليتكا كتبل تخيلها مالتي اندحر علوهم فليتكا سي كتقام تخيلها رزكيركا إزبلكا مالتي كال كمزلكو ولا كاب حمشتنا لعلي زوستو لو قالي مالتي قل حدا سبراين مورني نابلكا دحر شدشتا ساعات كأني مور كتبل تخيلها مالتي بس بزحات سباتكم يوم زبلا by the way the TRS حدا سبت راح يكون دوستم usually the whole family يوم زبلو مالتي especially اللي حريقهم مالكم ما تهاشم okay so كم كابيد أكيد جزء تخيل where can you buy it كابيد جزء تخيل نحنا كم تاشم كم زبلكم 240 سبراي أفتح أنت باتل على مالتي 240 سبراي نقول لي ده بال إلى ما يم advertise كذا مالتي so where can you buy it in حريكا كسبة خمس بالكم ساتو من manufacturers جبروه ناتهم تعشم لهم نعمت ماي KDS ماي كسبة.com من حركتك ناو كتجزء تخلها ب wholesale MW مالتي وكاني up TRS detox.com من حركتك هاني you can also buy it from there مالتي كاب استفعل تعشم هات جزء مالتي أبزح حج جزء استفعل عليه wholesale غير ماله مبزحت أمكاتهم زتقاموا لفاميلي الساعة ما يمد شت وزلوا مالتي alright so تم تتقاملوا زلوا family سي including our family زلهم مالتي like I said أنا تتقام كلهم زلهم جنا بزحت جنا بفاميلي زلهم بواتساب زلهم بهم فيسبوك بزحت تتقام كل ملو اللهم مالتي إن كابخاتكم نسمعن إن كاب كال زنبكو هاني so እንታይ እዮም ድብሉ ዘሎ መብዛሕትኦም ከምዚ ተኣሽሙ መብዛሕትኦም እንታይ እዮም ድብሉ ዘሎ ኣብ ቆልዑትና ብዙሕ ስፒች እቶም ቆልዑሲ ብዙሕ ስፒች ኤክስፕሎዥን ይርኢ ኣለዉ ማለት እዩ ሞር ስፒች ይግብሉ ኣለዉ ኣብቶም ኣውቲስቲክ ዘለዎም ኣውቲስቲክ ቆልዑ ዘለዎም ማለት እዩ ናን ቨርባል እንድሕር ነይሮም ብዙሕ ስፒች ይብሉ ኣሎም ኣለዉ እቲ ናቶም ጠባይ ናይቶም ቆልዑት እቲ ኣሉታዊ ጠባያት ናታቶም እንዳተቀየረ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ሞር ኤነርጂ ብጣዕሚ ብዙሕ ኤነርጂ ፅቡቅ ኤነርጂ ኣለኒ ኢሉ ይብል less sickness ወይ ከዓኒ ብዙሕ ኣይሓሙን እዮም ዘለዉ እቶም ቆልዑትን እቶም ሰብን ኢቭን ዋላ እንድሕር ሓሚሞም እውን ቀልጢፎም ሪካቨሪ ይገብሩ ካብቲ ሕማም ማለት እዩ ሰዓል ድዩ ዋላ ዝተፈላለየ ነገር እንድሕር ኮይኖም ማለት እዩ ካልእ እውን ይብሉ ክሊር ማይንድ እቲ ኣእምሮኦም ብጣዕሚ ንፁር ኮይኑ ንፁር ዓይኒ ሓደ ግዜ ብሬን ፎግ ክህልወና ከሎ ማለት ከምዚ ግመ ይብለካ ምሽ ላይክ ዲፕረስድ ክኸውን ወይ ዝተፈላለየ ተኣሽሙ ኣብኡ እውን ክሊር ገይርዎ ይብሉ ማለት እዩ ኣብ ስኪን እውን ኣብ ቆርበትካ ፅቡቅ ይገብሮ your hair የብሎ ብዙሓት ከምኡ ይብላ hair ኣብዚ ዘይነበረም እቶም ቆልዑት ወይ ናተን ገለ ይብላ ማለት እዩ ብዙሕ ኣብቲ ፌስቡክ ግሩፕ እውን እዚ ዘብልዎ እዩ ሰብ ብዙሕ እዚኢታት ዝብሎ ማለት እዩ ኦኬ again ከም ተኣሽሙ ከም ዝበልኮ
ብዙሕ ድረአ ኳነ ኦኬ ናይቲ ሪስክ ዘብል ነይረ ማለት እዩ again እዚኦም zeolites እቲ zeolites ዝጥቀምሉ ብጣዕሚ ንእሽተይ ብጣዕሚ ንእሽተይ ስለ ዝኾነ ቀስ ገይሩ ድራፕ ከይገበረ ዝተፈላለዩ ነገራት ተኣሽሙ ዘብል ማለት እዩ ኒዮ zeolites እንታይ እዩ ብጣዕሚ ንእሽተይ ማለት እዩ ኣብቲ ኣካላትና ኩሉ እዮም ዝዝርግሑ ሒዞም ትራፕ ገይሮም ከዓ ነቲ ታክሰን ዝተኣሽሙ ዘለው የውፅኡ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ዲታክስ ክንገብር ከለና ሓደ ግዜ እንታይ ኣሎ ከምቲ ዝበልክኹም you see a lot of die of ተኣሽሙ ኣሎ die of season ክህልወካ ክእል እዩ because ዲታክስ ዝገብር ከለካ ክወፅእ ከሎት ዝኾነ ነገራት ክሕመካ ይኽእል because እቶም ዝኾነ ነገራት ባልዕ እንድሕር ኮይኖም ወይ ዝተፈላለየ ነገራት እንድሕር ኮይኖም ሓደ ግዜ ኣብቲ ውሽጥኻ ከላይ ስለ ዘብሉ ንዕኡ እቲ ዲታክስ ክኸውን ከሎ እቲ ክሊኒንግ ሲዝን ክኸውን ከሎ ማለት እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ላይክ ዲስኮምፈርት ክስማዓካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናብ እዚ ይብላ ኣሎ ናብቶም ኪድኒ ከይከደ ናብ ሊቨር ከይከደሲ ቀስ ገይሩ እዩ ብሰይፍሊ ዘውፅኦ ይብላ ኣሎ ማለት እዩ so that's the difference ማለት እዩ Okay, so what are the side effects? ዝኾነ ነገር ኩሉ ግዜ side effect ኣለዎ I don't care ዋላ ማዓር እንድሕር ኮይኑ ዋላ ዝኾነ ነገር እንድሕር ኮይኑ ዋላ natural እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ግዜ side effect ኣለዎ right side effect ዘይብሉ ተኣሽሙ የብሉን ማለት እዩ so እቲ side effect እንታይ እዩ ብዙሓት ሰባት ትፅብቁ ተኣሽሙ እዮም ዝብሉ ማለት እዩ but side effect ኣለዎ ዶ yes ኣለዎ ካብቲ ዘንበብክዎ ከዓኒ እንታይ እዩ ዋላቲ ሓደ ክንገብሮ ከለና ኣይ ነውድስ ዝተፈላለዩ ሳይድ ኤፌክት ኣለዎ so ዝኾነት ነገር ኩሉ ግዜ ሳይድ ኤፌክት ኣለዎ ሳይድ ኤፌክት የብሉን ድብለካ እንድሕር ኮይኑ ሓሶት እዩ so ብድሕሪ ዝመፅእ ተኣሽሞ ዝተፈላለዩ ተኣሽሞ ኣብ ዓይኖም ተኣሽሞ ዓይንና ቆርብ ሓሲና ቀይሕ ኮይኑ ገሊኦም ኖዝ ብሊድ ኣፍንጫና ብሊድ ኮይኑ ይድብልለው ከብድና ሕምና ዝብልለው ማለት እዩ ወይ ከምዚ ሰዓል ዝሕዘካ ሰዓል ክሕዘካ ዝደለ ይስማዓካ ወይ ከዓኒ ድኻም ወይ ተኣሽሙ ይስማዓካ ማለት እዩ ብዙሓት እዚኣቶም ዝብልዎ ማለት እዩ እቲ ዲታክስ ዝገበርዎ ብዙሓት እቲ ናቶም ተኣሽሙ ተመክሮታት ዘብሉ ማለት እዩ መብዛሕትኦም ሰባት ኣብዚ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዋላ ከምቲ ዝበልኩ ዋላ እዚ ንምቸክ ፕሮቶኮል ክንገብሮ ከለና እንገለን ስፔሻሊ ፓውደር ንሪኦ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ክፀሪ ከሎ ዝኾነ something there's always going to be consequences ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ እንታይ እዮም ዝብሉ ኦኬ እቲ TRS ወይ zeolite ይሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ right እንድሕር ዝኾነ ተኣሽሙ ርኢኻ ለውጢ እንድሕር ርኢኻ ዝኾነ ይሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ ግዜ ይህብዎ بخم تبلماتي now كل سبع يكون دس طبق يجلا زبلكا مالتي because evidence based يكون دلو بي تعشمو مالتي بزحجي جزازي تم company كسب تعشم ناتم research جيروميم ناتم تعشم جيروميم جد بزح سب بزحات سبات كأني نوزي أيتبلن بزح تستي تجبر الإنجيل مليلهم كأبزح زهرب الله مالتي especially دكاتره انجلن مالتي no evidence based يكونن سفال عليه now I already نجركم يعني بزعبة evidence based انجلن كل جزء يعني evidence based is نيره مالتي especially in Gracie everything was evidence based نيره but now data research بعليه يقبل more كله like ولد انت أمزول له انت عينت science له انت عينت بعليه مالتي كله وسيلة then I make نعطي decision مالتي تي مرجعي وسيلة and then بقول تعش مخون مالتي so أبزون بزي TRS مبزحت مولديهم يوم زقبر له أنبيبهم نتي ناي كله تعش مالتي تي pros and cons مالتي صبقون هم أناتو جمجمم أمزبلو زلوا مالتي مربدرس بزحات دبللو evidence based يكونن and then remind كجبركم كذا آخركم ولا نمشك protocol حاجة evidence based يكونن يزبحال right brain balance evidence based يكونن بزحت اسنت كمال نجارات evidence based يكونن سلامتها so what does that mean insurance ناتك خف like إلني بزحات you know بزحات استفعل عليه مدهانيتن قلند شوتن قلملتن كبقاتن كبلاي كأني مالتي alright so بعد خاري research جيركا خلو جزء نيزوخان نجارات مالتي ني family نات كان حزوات تاعك تبلالك مالتي alright so okay كندا يواجهوا جزء خيراتني okay كندا يواجهوا so كبري again كبري زي
but استفعل تأشم مالتي نأمنت أب يوروب زلهم depends كا بزح ديخا سلسة ديخا تجزء لخا خلطة حدا تأشم ولا مالتي but نحنتي بناي دولار مالتي سوسان شو منتن سقعت تسعن حمشن نحنتي تأشم خط بالتخليا مالتي نحنتي bottle like كنت زيادة bottle I think yeah the same مالتي and then so حجهم مالتي اندحر بالثلاث جزء هوس اندحر جكها more تاشم discount ركب مالتي سأبخاتكم I think أبيرو من لهم سن شعتن depends sometimes سالي واتسي مالتي so it depends سالي واتسي حدا جزء but in times قبرو زلهم زلكو اتهم تتأكمتي زشتوا ولا لو زحجي جزء مالتي like I said أنا حجي I will use it مجمرة بعلي كم زهل جزء لكم لحد تتأكم كله قبلكم حكي كأني بpersonally اتخال استتأكم كله نيجيركم مش so I will use it بعلينا and I will tell you guys نحرت أبو قينو I will تقبل it but بز حساب سلازة حتى ندلو دبلكم دلهم مالتي alright so that's it زيادة حتى نحرر لكم كتب لهم حتى زر الساعة actually كابز دبلكم مالتي is it أفتح تزاربنا لنا أنا أبربع تزاربنا لنا حتى وين ويستفعل عليه تيم ميدلز نبلم دلنا نعوم راح ديوزت قيم ولا كان نقدرت إن بزح تزاربنا أفتحشمو استفعل عليه بالع عند حرالو خلاك حبي دمز بحال استفعل عليه حساخون نحرالو خا أبو وشتخا وين يتصري كم تبقى دم يستزاربنا له تأش مالتي استفعل عليه نجر زلوا مالتيو يتصري يوم ينزعتهم صحد حد جزء كيت سنبدو إلىكم نير راي كيت سنبدو because كواتس يخلي أمزعتهم نحرالو في كولنات كا كلامنا we talk about you know حماق bacteria candidas استفعل عليه نجرات كتب لهم كل حاجة كواتس يخلي سلازي كيت سنبدو that's why لكم كل جزء research كنجبره لنا كنمي مجمرنا زخنا نجر because زخنا نحر كوينا كنسن بندخلينا مالتي ديتاكس قبل كلها تتصري خلا لها لايك كم زجزخها تتصري زلها نوشتها خاني تتصري لها مالتي سلازي جزخها تتصري خلها there's gonna be بزح رسحت right ولا بتحت عرات زنبرة بز تحت طاولة زنبرة بز تأشم زي الرأس زنبرة يوتسي right so detox قبل كلها it doesn't matter انت عينة detox تفعل لي عن detox إذا لهم سؤالكم كل جزء استفعل على نجار دينري أم نجارات أبوش نزلوا كوتس يخليهم سلازي كي تسنبدو زي لكم because a couple families come وبيلو أقطعهم سنبيدهم نيرهم مالتي حبشة family so I said okay do we know detox انتهي مخانا مجمرة خنا بلا لنا سلازي كي تسنبدو من تستفعل على نجار مسيح تاخم الحرالو I have to go تحتهم الحرالو I hope كل نجار تملسكم على حجي أبزا يوتيوب على الحزة أنا سبحاتي تني go to YouTube ياخذ لكم alright just go to YouTube كلكم because كل سبب بزعوا ده حتى تلا right alright حتى نحر لكم زخنا نجار yeah so تناي واقع yeah God is love yes he's so 95 وكان سلسلة ميتين سبعة مالتي أبي ربص لهم كب TRS.com اللي حركتكم كم يزري أو مالتي so wholesale مزقبرو زلهم زلكم I can't do that أبز حد جزازي كتكمل لأني بعلي كبر لأني مجمرة then I'll talk about it I can't سأله كبلاك إلنا telephone oh is that my kotarai oh hello yeah I will call you don't get so anyway so thank you everybody make sure share Gabarua I see you I'll call you Hiji okay you see already accepted don't get my next appointment so make sure ندحر بزحات تعشمو أماكن رغبتي تعشمو تبلغهم make sure أبد حنا دا كم كيتكم قد أرى حزبهم يأخذ سبز بلان مالتي دول لنا قد أرى كن حس كله جزء باللينكم أحب لكم because الصهم أبي يوروبا لهم أب كندا أو أمريكا سفر عليه ساعات سلزخنا من معت أخو عليه مالتي أوكي نات كان جزء خدي على ناتي جزء سلزي بعلهم تزبلت أول حالة كم كيتكم بعلها قصرا محازة مالتي نشتي فيديو بزي أخبر لكم كم يجير كاتب because بزحات سبات تكست زرق بسي قصرا أبينا بالجلس نشتي فيديو أخبر لكم ده حراي كم يجير كم دبل من أنتي أو حروزكم مالتي that's the only thing I could do but
دويلك قصراك قبرلكم it doesn't work فتينا من معتو خنوعنا alright سلام كلام السنبت أو تصبح كأني our autism our autism awareness continues. Yes, April تودي May يبتحب تصبح مير عاوت كمتسيو ناتو autism story كزارب كأني ودو autism allo soon متسي بزعبو نا autism story ناتو كبلي so make sure تصبح متسو ساعات سلسة بأي مالتي كم تلاقي معرف متحلا دبلنا مالتي I can't wait to see you guys. Alright بروح كلام سبت. Bye. Enjoy guys.